Nasuqoka njengami manje. Ngicela live concert. Manje ngicela live concert. Lapho bubi majudia buhlasela tempeli lenkosi lapho amubi ekadla epindelela sivuse ngamandla akho usivuse nkosi yomusa usivuse ngamandla akho. Welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Guys, I know ukuthi nijabule kakhulu ke ngokubuya ke kababa ke uMbuso Khoza laphana ngikumkhokha kanye nomndeni wakhe after ke production ese decide ukuthi cha iyasiqeda i storyline sale family base beshiya ke uNokubonga wayezohlala ke kwaMthembu njengoba vele umfelokazi ke wakhona. Njengoba nazi guys ukuthi ke uMaphalo udlala indima enkulu ebandleni lamaJudiya njengombonisi noma umuntu ophuphayo yabo. So yona lendlela lendima leyidlala ka uFotsiya no Maphala nawe udlala yona leyo ndima leyo ukubonisa ke umkhululi ngezingozi engase zibe khona ke ebandleni. So guys njoba ke nazi ukuthi ke kuzoqubuka umbango phakathi kakhuleka noSiphamandla nje. So ke indima ke enkulu ke izodlala uyena ke ubaba ke uMaphalala laphana ke kumkhokha. So you guys, you can't wait for a lot of drama, and we also celebrate his return kulomdlalo. Abantu bemthanda kakhulu nje wanimuzwa guys ecula abantu bamthandela ukuthi nje umkhokha ulutho ngaphandle kwakhe, especially for umusic wakhe. Bye.